normal kenyam we kana diatin kon tin barwani lingwa seme ka no online TV channel and wale shanka bangwan ka pai bangwan ron kina dangro udijan dangro udidich kejan pai bangwan me chan janga jeno chatika kori tishero dien tup re dwaran kan kor tato kor de bay ti gor ka jeno de nuäri ye ken de ka batten de nuäri de ka tel gwas de tel mede kanalat gor jeno bana ler me bana jelin kel kan kono niam anda manduni chan kod nyak mele non roy no gwasame nere yene ideal kon lan nuäri wi monte la roynya lengo gwasame konyal posie jo bana lingwasame kalarin konen banaling kenyam ngane je gwano kori re duaran ken ko kontok koro to kan rodien kan jor kan negdien ko kon kan na to ka jana jeling no re duaran ka penal ka jongle ka unit state westa to cha kon joitin no kena ko kontinisha kan pesa ti kan dial chan tere shush kem di long wan mo link kon lia ni siang human tam ngode lia dan telepek ka kwar kon bitken telemalat kene charo din genial bana jome bana jelinkel kenyam bama tot ba jalar kamanan le rode kamele kal no chana ngaje gwan go chima quite tut che kuma kier che jogono de Dr. Machar de jakwan de jeluñ reitijien dara brar dara mal dara jalat ngode tel respond mi chana jeka kir wukan kam jakani deini jakan go gwadan tema quite tuteten jakan kemen police ni jene shi akule ling panu shi police ni ti cha jak re wike juba kana bargazal charo dien benak pan ke kum SSPD abla de ni kid mi yadit ko wa kap ko ke bom no ke jodan shala de ken ni netin kontin te shi kori to pan kamala kal ko headquarter dong police nyen gwada dan to kortin ka national police headquarter dan tere re wike malakal ana makaro ade shikana look no de kana ngwa ko gwada ante mo kwai tutin ken nunga ke ishala no nanga ke kamala kal nanga ke ka ulang kana nasir ngai kona gwano korche te ka ulang kana nasir right now kor ja ka PG county so ken chaka kanki kai ka kaini ano yen nanga ni ya no ka nasir kana ulang si kana shu lok kana chinewa bananga ne kana nanga ne ka kor la regime kirme yadit ke jan gwasa me shedir no man jang ba shedir kaka jen menen yana tama roalna no ka penal la jang ya no guardian ba ka no re wuchindan enten wa tigaten ko ma kwaje tama chajira mdan china dwal ke je shirmela kona la na wonen wo nuer muto kon ke mat no lo chung kon kel dene jeg dial kon tin dong na ko kon wore ade kon ka wuch ni ko kor gwade dan chanje guje no dong de kwan wore de garudien jech batele kwan wore mi jerode men mi shima kwajane lagok jerode jech yalal no bokor mo bejeter mo kan cha Dr. Machar chajalun den mi lingen tamen go ta panal ki malakal jero janyal malaka raina murai kona te dial chika potche ko unimis chen PG kanti chen de lat gwadan kuma kwa jadten ne dial charin bar wana ka unimis cause ta yedane kap kore nyal ka jeken te rai ken ke je amene jang ngai kan no na mo chabagwa ku kwar kala jak jeken ka kor wi alewa no ka chaka la riet mdonde kana gor mit ya kalong medene met dial de ka chongoje
de mana chala da makwach jena lo nyanga lo nye Dr. Machar lo nye Doblam lo nye neti kokien ko bi mal be benenden ban wo kamal but lokene ka jeno jakana na kuna lo ko ku kan wile lo cham mnon kon ko na gwasa me mima kwacha kwa ramimo mite ka long ki te ke power right now e chana mandana le chana je ko ngach chana min dear ketik dan kon ware jo belad yeme do badan and choose community dan chuje kaje challenge dan to content chaji ke chanwari chaga displays ke chaga ju gonatin kon tekatin chaga ju re doriken cha teken chaka wang re winten kon tekatin ngai kon no tek dan beje kajen kwasame chuj kon lung ne chang ka te ka ni ti cha gor no de right ke de ka jodien de kana to are ri ga na poinde kwar nuare ti ka right nere kon ya kulo je ka wejen wo kaneten kon dong de kulo right biniken telam let kana ka ken kaneti sha trusted with leadership ano kaneti de nuare kan kan lok mite kereng mutok bad biniken pan nuare bitken tala jodien milianka an mom jin mi chai kwanya la kwar kabidi tine ko shika lok voice du share top la kulong ko le la ngwa long dan tegeje ano jin kwar chi simple title la kwara ke position dan sha kami o jin bi shonkel kaneko brieng mede kanak bi jay gwich ka bi jakap chong position chio jin bi nyuten bang gwat mi mo kule liang ramadana kwanji mi je kamno mo ti dier kaneten konti la community ke citizen iko tin content kule liu tin kwale chenga jak gangana position do ko jin chaji bu witin o jin bene ko buka gang bi chonka chondien bi chondien bi jagang nyok bitara andi teke keba bi jagang bi ka gang ka mede ka yar ka mede ka jako bi ka pen ka mi jak mo kwar mi bitken tele melat ken changa kel la re benerik re nenten kon roi kenka so no jin bene ko buka ban pin wo chong kane ko ken te ka kwar ken ka te ka dorien gola ko dor ko ila palo be chuch gwan mana ka jetin namo approach an kwar o bagat ke bakaga ko kwar chere karam mo mela gwanat mi chai kwani la kwar ngeden o jin ti ka lwang ti ka bom ti ka power all the power ti ka je mi cha kam je mi kul chong nat ka je so mi jin kwar bi ro lu bi janga je no ro lu lengu ro lu mi te ke danger mi to ko ngwasa mo kire mi to ka community do ro de del je bi condemn yen ta dan tete a chang chunga kel kanitin kontin wan wer ku kwala nak ci bi de ro ka je office de boten ko jira mimo mutika power kul te ngwada mo kwiden bi jogon na mena shagwa mi share kweza chana jalat nuare ti kon di lim no leader ba kon ak ke bador ba ja kon lat gwan mi bitke ina de bit e ba leader ba ja kon decide ka jana dong rami chakok rami ko yole jek ke ta danen naknuere ka jam we cannot sit silently while others decide our fate ngai kone katti diala kone sha gwarki tin chana liang eno nuare tel rami bika gang mishio kan panken kanete content bardin kon jech ket ke ngwane nuare mkan karin kon jech tel dop ki tarambung nuare bika gang ano biro ine kon ka mas charge odon charge ling ne diala nuare kon bakon kul nang gwadan dien chokon bunung mat chokon be jago bakon e bombombo gor kono ban joran ban kam nial bukoro ngaje no ko kon ngane ban ngaje no anga ne dier ke ting nuare kanetin kon tin be
ke tin te tin tama wala kon ala no nga ka kwer mugwa amendien kwer mugwa ngu mi cha ja kulat no nga ka kwer mugwa ngu mi shalat jo da jani ko kwer mugwa ko take a decision itin ko make voice nit ke jordan tobe re community ga ba ko ngaje no ram me kwer mugwa letin kon lete mi take a power and kwer chebe penya na re shini chebe nang no gok chebe goro contribution ni te lwaka je te lede dor ke te nang gaat ke dul gor ke yoten kon ko la kana community wal liu community wal mi mo chuken changa dul gor ke mo gwa teleje dul wal teleka tele mo gwa char de chagla ne je tel mo chale char war chibi chare ken kamon mandana we re jedien kan mandanan we ka gat ken ko bi ke dul gor mo gwa ken je ko gat chan ko le chuch gwa mi tel mo gwa mi je ken gor jen o bana dil char no kon ngane kon were kon were te ngai kon to kon ka bom to kon ke chiang mela chi ko dan yur ka dor ngai ka kon ke je kon moch la nyur koran ram mo shiben changa jor changa ram mo chi jir let kum je la ja nyuri ajen ngai ka kon ke je changa ram chi kon nak ka cha chana je jek chi kon hanek a gor kon no bana jelet kum gwa a kon alar no ram me bo kon ulat gor kon kek mo gwa ba kon linga no wer ka kon ite go but gwas dan neken kon la bitcoin lat kono kon wa mu ke kek mo gwa ka jeno naka kon so gor kono bana chong lan nuäri loko kon nuäri bana dignity dan te ka kon chiangoy mete kon bana jidil kabago and not to forget that we have to fight for our right bana fight for justice man gwana jen ko de kon ang niam tok bana je dil ter mo gwana jen chab nang kon lora bang u kon gor ken mo gwa kan idimo nako kon ano bana survive ke jen tam men tam gora lan mo bum gora hardship ke jen ana kwal yar tam go shiriu ne anto ngwan chik kan lan no gor kan obika gor yo de no biken ware biken kan nang niam nuar mi charo da be kap chong charo da be kap bom and then bakulo niam de even you ji ramadan te kel ka ne to ngwang bigu widu ba biken moy kerek ko mu anga jen o jenchi jen a week then baji yorar kurge jen o bunwer ku buganak ke je leader to kon ke leader ti biden tama changa jawden charge tup changa jawden charge ling but ke very bold to ngaike re quarantine kon tegaten but mi shune ran gwad dan an tilelet ke la le chi tele connection kan wore binen changa sympathy teleja chiran chak dir chenge ten war mi ana gwada mo che nor mi chui gwada mo rana jel che tel mi to kaka gang rana komde alin no na me siasa ngum nang gitin tel mi nang gitin mu ci bi lora bango ke jina sholo rodo e jin war jin kule la no redi do di alwi mo na tama kaka ko ken ka ngane ko tika ka dor tika ka tribe mi jen katen jala ke karan chai bu ke no yinga ke kwer na men la we gor batar ba gor men tribe dan bitin la ji ya gor ke lu ba jangach taram ku jo bi ne ngai ke ji don't care about that chu worry ko ene ba ngaji and tribalist you are not tribalist and you can never be national either when you are allowing your people to be oppressed chi nang jakob bijina national menen foine ne kon cool gujeno bijin national kake e jera men no kene diale ki ne diale pereke wal na ka dor ma ken gujeno you are stupid already muro di me kuje mi banganje no jentele mo to kaje changa trust charge bu trust jen bi ne men ti ko ga tam jera mo de kel ka jor ko ken don charge bu nyeno jiran wan mo ne ko liu ka bidi gan the office dol ne to daling no jake de ngai ke je jin you are really you are so they kon ngai and leadership can take many forms, you know. It can be a father ensuring the safety of his children. Jin me jin rami momila la kwer diro charno jin gwangan
gaat ku dir ga palo bakanek ko janda la to tim la lar no cha jidi mun kwanya la kor mitele je gaat re duaru mitele je shek tel je family bukulo dier de kala dier ram mu miteka gaat mi cha je kwany ala kor bukulo dier ka gaat ku so mitele je gaat ma you will never care about others ya dem to tere ke church re lwakot mu kwany karam wala pastor take a criterion bawaram me gor karam ci kwen gor karam bu dore beje yoba gwa tela kor tela gak ci na bu nyinten bi yik tega gad bu ko be dier den walwa ko be ko lwang michel family che lwang ko dere ka rol gwa kel chek tega gad ke chek lwang ko be ga mat gwa skel let me live about the extended family cause chira dora rin chi dem lwang control but dor ka rwa de lwang ji ka rol gwa kel so lwang ko rol gwa kel kan gad ku ka chek du atel ram tetin we na gwa ngije kan siang you are the right person me de ne reto de ka bo then ba you in the church for that right now che bente ka criteria ne ko ken latke kan sielu ji gor then chi ngara shi pastor chi bijek ya chu gor ba men ne te dong karan kana kwen because you want to be a pastor ko pastor ya jig yoten nowadays you can be employed as a pastor and then you can get your money mala ngije ni siang to talk about it even vacancy are there gor ken ne ko na pastor to bangi so mubu kon ka kwer jin kwer ko ti ka gat ko ti ke chek ka longa golo longi ka yen den mene ko ken be ko lo yen mi ci golo shi longa yen den mene ko ken be longa yen de na muti doru bi dil ngaje no ne na gat ko tere ngwana gor ken ka the same thing in leadership bi ngaje no witte te gor ken ka gat chenke monje joy dio yala nang dulwal ci tele bi yobu ka gor bi garam bi ko bi mene community ba mi shushkan la gora bro de jet bi yigo gwada dan la condition dan to bi yugit bi shonga ka kel an gwada chireg mo jetokten en kwer chi dungun karuden amene mane ideal en ra te ka lwang modere to brain ware so che goro braro de jakob bitalot kwer ojin bin chong ne no ko binen bune ko bi ko or mi ci ne ko ci ke bu jona me ci janda na gwana jen wane ne ba jodo ba jiling bar mi mu benefit ni ji ko take a position ci gu ni mandan la de keke ma jira mo ci ron ko de ji cholo kwar so mu ci kon be le de tam rai na mu rai ko na nganya jen wo to community dan terere ka nganya jen wo displacement dan la ko na joy ke ba ko na joy ke ni siang bana don ko refugee camp mo te ci ko ran mat ci ko rai da ci kon jora ni ko na to gon kon to content wana pele kore meme wona kore o kore mas kore o mi china ben gwada anti tenden ci kor shi blok wato kon koru wan ter konke kon ko koru wan ter konke te ku ko dan defend ke social media teten kore office ni gonten kon naten en gwadin wertena gore jeno dere ne ga dere ka tereka gore jeno bne ga buga tereka o chane ko chaka be chaka big note ko jandana talk marginalization is there gwanimo let's say don't jin kuaran gwadamo take a position de tin and then can position to don't already in majority tin cha bu kam neko ko neko dongor kan de kan la de kan jek from there by jogono cha kam ka position de cha to then we laro yes jin kuar you have to fight for that position yin gwadana kulo tin chularo yin ngani we are chocolate let back ko chakade you yourself coach let for a long time you can get out and create a job then be position be kamrada den medejal chejen when there's job give them ka gorjen will be a power be a consolidate be par be ben kaye ko ne ko ken ko en le tush tagen kara so jo mo shedia chong jo kon bana bom amogwa ko kon bom ajala madano ne mede kon kamat ajala bom dan gorjen o baro dan chum ano ala bom dan jela tiken bu kon gelo krik milet kon duora jen bu kula jawdan meteri mu citok ban action del kan ban metal milet kona ban ngaje no ko kon e tikitalo do gwatama we are vulnerable at that moment o telekon long metel kon unity den ci kon boniam
but mu kon ke unity we are unstoppable cha kon mu nga kap chung en ran ramaten wenamo so ngai kon no mu kan kon chat ke gan man kon ti kon gati ki our neighbor ke tet ke ber ke murle ke jang kan te ke unity ni ken kan were ke rodi na temme mala dor ke la ja na ka dor de yen be bet tin were shikar mat ke kati kan ka kwarla kwera ne ni bene ba convince mo tele manangitin na me korin kan yeto wal na kan were chang jin chiwo chang bi laro an ga do ara me chen tin mo chai bi pel ko kon dial chal kon were tele rara dien mo biji men chal ko be jipel ko jin ti dor me ne as long as chali nuer man kun nuer dial mat den ba ying mo kere ka kan chai bi men pel kan edi chikir to kon gor kon lok gor kon jow bana jetup gor kon bana doran bana jaga neme e chondan ki amicha kam kono bana latwi mon micha ne kon chana go bolong kam gang kon ke what is the use of us chana generation dan chana jengech the younger generation do alagat kon tiende ngot ka kwe ngene ke kata dana wo biken te ka ngach katin kon lat karodien biken responsibility ba biken kan ngene ka kata dana nwere ke je komo kon ke ngech dente di albu ka go ngene ken wo don were ador magwa ka don were chi jan gwa dan titin karwa tin were ko kien tiketen ti biawru murun ki biarum gwa dan tinten chit ke social media chana jako bana thiakalong ngai konan tama te nwere kwich ando dien kan nwere kwije do dien kon nwere konan ti wimon so ngai ko dan gon kon dial mu de kon kula jako chi kon doran chi kon ledeka de konen doran tama jen chi do jogo rero Ethiopia rero South Sudan en gwa de kontina ko kon chi do jogo kon nwere bat chi konen bichirano jejero la doy ken der pin ke cha kuch ke ba dor ba je doy pin ke de cha gurno temblat ke bi jor bi jetup ten nuer cham karim nueri kan jin churach bini yer dor ba yar ko chom kana lat kana do dande na nyam ke je shejan I believe la talk history mala kona ling keneti jagjak la history ken agwar ko mone ke kana ya kwen kamo enga ga che bom ka wa these are the people that destroy the future of others kulo ling ni jaken ngang medan bume bom du ba nek du kan wari no bom du ala wajin bu wer bu ko were mi jaka nyen ba bom ba kula ngajone we have to reshape our story nyok nwere nwere nyemar kana gan mar del mar ka gware ko ken la loidan achel luar loidan achel luar ko jin bu nong na yo ko kan wer ko tin kon de kule tek ye cha intimidated ke ye cha kok ke ye cha nyut triaw ki triang ti bi gu jeno na me jen man gwana jen wan jeng ni mgoro bene ku nakla jamu je katugo be moy ke yodial dang de moy ke million thousand of dollar ko jin bu wer ko bu ka ala ko ba kanak na point de a challenge ke jira mamo mi sheri aleka ngaden wo chistor che jibu forget gwada teniam la win mon gera ro de shi taye wala la jeng la history ken la ka gwarke no ke ken ba chol ne to go on this time thing are changing win mon gera ro de agwan jeng ni ba jo forget then baramo go ba je remember ka do go achelat ke je so gor kon mi shikena mone chumi jeg la den wala runu ba jo forget netin content la mi jegdu la kana forget Canadian corner dong chimiet ketin kon tikji so chabel gwenjen go chimi jekchelat but this time history should be changed barami jek bala do jin wi jek charge bo gar pinka story mutu kon kamat we are stronger than any challenge mu kon face and wale ka ku kon face scale nganya jen wo mi chan ran mat challenge mo be pen chebe chong ba dil pen chebe wo wonyam and gwad to continent and tem right corner o bana action ban jakan telu den bana lat ko kon men jega dan en na kon bana jedil yak ke bana jedil bong pin yenetin kon tila kwar o yen la dun o be a community be aje gwich be amnaka be aje gwich mi bidi ngaden o jin jenjira madana chala dun o bin wari beka nak ke beka yar jenjira madana cha curse leader mishi feel shame
gwada dan na kane gatin leader mi ci poch choro gujin o melede de widara wakaje just la monya ne ka gere chanke mi jek jalat ngada ne to kont la security men te gaje ko mi te ke dech ke te ne de kore le mi jalat bo be ngaji no baje gang so ne tin kon jeng kana long tin ba doje long kana ne kont la jik kwarien tin ko action le wialet ba ga jogo ba kamo do no wialat na me non hakane de toni ka janono ko le biet gwadan tetin le tugula de kire taray mi dana tetin ko le mit gwad mo koch chamarim nenen kontin kule liu garun mi shalu yeneten kontin kule la dini ken de ganga ke chai bu remember changaran ti chur bekek teramuku security guard remember teramuku bodyguard remember akwa remember require why don't you think jin pon jin ramadan la security guard ki jiram dan la dejon mi jin ganwara mu yoske ku menetin kon yoske ji ka do mu jega no jin wona nuer ko you are wrong do be jega kwa use ke jama cha every member go allow your responsibility wo be nuer ko be gagang kaminaka ci o jin ba ji use ba jogo no cha mu ke yo wona ka yo telekalot en wara kogomo ke jor kogomo ne bi ngaje no yo ko bi ke tuk run bu don don ware yo no yo cha jo nak bu lo bene jen re nuare ben war ba ka bu nyako langa ka en cha duere ne pala ka ko jenda la to all the time no la mi jegla ja lede ne ko ne ko yo be mi jeg ba jalat ba din den the day mi ngaje no ci duor che jek bo lu njok be blaro forgive me pala ka boro de nyom ya la roda ka gaje jana cha na che kan nak chen wari ga na gan wor dit ci ka wawo ne ka ne ka tede yo jaram dan kun wor ku le nyir kan mu tore histori kan wor no bunwar na mo be jen be jban pin ko be jor bo ko jor to bo chonkel ga ke ko chaje lo nwar mene la jalar ko ne mi dam mor ci jin lok an wono jin bro la gar wi jodi na don wara bo shiwo bo ko jorro den bu kulo ben kun wara ku la nak ka kuin wara kel mu dong chaga na mo chagwa kaji go ti yenten yen war dial no ka rodun madarodun so tara kur tara jekel ganga doran ganga community dan men chalken ware raje ko ba chondun ba je kula ngach rami chirwa cha chona cha ibu ngach mela bin ji lora bang ti jor chi kam nyal cha ibu ngajin wo jin shuchi mu gwijen wo leda gwal dan ti ten lero lo wo jamat ano ko biro lo nyole de ka bo gwada din asho jin bu ni jin ka jor ko jor cha ji respect but they will use you tamadana dong ti kel kake ko ti ka power gwada mo no barunu ya inak they will not remember you are gone so ko korun tong wan chane ngaje no chane chuch ne to kon ganga kon ken wer wai army ki ngane wer bumne ken re do anwere ko ngai ken ladien banere kon cha dop cha ja bai ken tin kontin cha yu cha ga special dit en kon chi dit tin tere winten kon ken kon je ga yo chi ken yer ke teng were no mi kon gunde dialan kon were rol buñ rol South Sudan ke wi merkeme ke wi de ko ken across the continent bukon ngajin wodi ni wari chicken diere temne de kontin la dit nyeti rach rainam right kon kenetin kon tila ngwane keneti kon la jodi la jatupka ten chi ngajin o chuchi maneken bad mi ram to gwan te ke yo te ka kwa kijore chi de min linga social media ko ngejen go der kulo rwajidi ko gwana jaram dana kun nuer ku lo press man nang nuer ka daga nuer so dara jo dara kulo tobde der gwan jogo no mele de majeka che dem to kan bilinga no te cheiten ga cheiten mi de gwan cheiten de jogo no mele de mo meje ba dong daga ne dikel de gwan jogo mele de mo meje watana la bot kan orien ko kana me jeka lo em dan dera o de kon were kon de kon ko wujre chuchka kon dial de ran wujre chuchka de kon chungla nueri ko de kon dorande kon lat wi dia lat keneka ka wi cha le lor man lat ke ko shin leader ken ti grodin sacrifice la yet ken mal ken pin niam ne ken no chana dor chana jallu de ka tirana yen mal ka pin lang nueri no chwadun gang ram moni chi kwar mate tin ke yo so when you go talk bro the return amichi am ke yo da ro the read ne di del ti dit de la diene ko ngona let ken bet na kan were ken kon ko la bentin
ka kan it kon kwala gore ke la ran ne ba mu la da wala run ba nyok I don't get it ti ayi kan nuäär ko wi ka jor lo ti ka jor ble ben kan nuäär ko cha ko le jek chere ke game ala ting nuäär ko le chere ke game nuäär ko bu na wala run bi jen bo ka jor ko ken jor ti bible nyo defecten nyok ben kan nuäär. So this should not be a game. Nemeni take nuäär sha da ngar ke ja. So nuäär chong na kel chong na bum ne me la dan kon yalla no ban nuäär kon bana kanang niam. So jo me gor jeno deje nyaka ye kel yene ko la nuäär din chung la tok te pathology no ken kan nuäär ngam jen wote kon kalan bum bum ngon niam ko ngol let kon tame la dor la nang yen niam tera din no ben ba kon be jogo no a kwanunge. So mili bunu kon yalla no ba kon be ger ko che kon be ger che kon kam everything the kon kam nget mun te ga kon che kon kam tet bana let ke chup che kon kam loy to remember everything the kon kam o bana ji bu kon te ko pal pan bana mena let kon bana jelet ameni mi ci tek dana me che yiɛn ko kon but go the dana ngodi tegi then you have to do what is necessary ka community do ka doro ba kule la menene min yi rentem right now ko chonga kel kan nuäär ko an nuäär already mi ci dem men woje way boka a chang bu mutede bone ano ba mo nji ka jallo aj boka baylo aj ko mi lugu nuäär di ne ko la de wode na tike mat nyiri mat la de jeno ngak la na jor ngak ku da na tel mi chal ku no gwa me ne me dor that need to be respected ka de je honna dor ko ken ci ade jangro dun ko bien ne de telot ku yen dor ku yen la pal no right now point jore ko ken ko na ngai ken nuäär content le ni chiang ngai ken gan nuäär na mo ci gan nuäär mo gwa jol ken ne ti je which is all right ko chai be describe like somebody who is good your enemy la ya jago jira mije but the more mi lan nuäär be bi jogo no jira mije na money a pojalong gan nuäär chen nuäär de jogo no jini mi ladu mo mije kalat ken no na te ka matta na te ka mal yen kwar pon kun ladu madanan chaye jogo jen wo bi ala de no bi alat ken nuäär tu awu kana rodun te man dong la jogla ra ko de kor gwande no please tena ko front line tena ko nuäär buga la deka that's the only way dan ban nuäär kon bana kalonga la deka je tena kor mugwa atel jor muko ye intimidate ano take mengaje especially kane chin boy chi jor che ko de ko dan tama de ko ne ke je ko je ne doro dien le ne dora ka ke je ne doru na ka chwaro na ma jaten wi mon teleje ya de meten so kon chia doar kon dial at least tana gane repel pel te ba dor ba je le dika ka right ka kor everything den kon de la wi mon mala do la chunga je ka ba chol no ne me dor la na je che me lat ke je ne ko kien an biate ga mal bye bye.